Busy kami graduation, wala busy kami. Grabe, sabi-sabi. LDM, tapos rin kapas.
Sound check, sound check. Sound check, sound check. Santo Cristo, Santo Cristo. Sino? Pag ako linog, bala kayo mo. Magkasat ko, ano? Santo Cristo. Pero itang post. Pa, pwedeng kaya kami eh. Lumipad yung story. Tignan ko na yun.
Lukluk tamo po. Patitipon tamong inangaldo, bantang na rin larawan ng Virgen de los Remedios, Santo Cristo del Perdón y Caridad at San Jose, kaniti tamang dalora kong balantamo, kiti kong bakulog, ipangalangan at pagkapilitan tamo sana, inilaglag tamo kasaltang tawanan, miragdagan tamo lugod, at mabawa tamo kapanayan. Ang tamaran kabantag na susyantaya, ngalang banwa, ang kalimang dala na banwa, ng pangatanan kasaltang tawanan Kristiyano, kang bansa tamo. Pasalamat tamo kang kalam ng kasaltang tawanan, yung lamak ang manalata ng tinggap, iba't ka rin misyonarang mitanan kang dami ng mga pabalita kang balintamo. Ang tamaran na halos tamo, bamisunduking misyon ng pamapasyag kang mga pabalita karang alira, lalo na rin magkakasakit, pakakalalo at makakilala kang Diyos. Kapamilatan ng amano ang pangdapat tamo. Itong buhat ay gawalang namuran ng Papa Francisco, ang pinangbanwa ng San Jose. Kaya ang maging talaingat ng talapangabos sana, ipangabalatala ng sablang tagimpantamo, ang pinangbanala kapulangan ng Diyos. Ausan tayo pungeni, ing malugod a mayor ning kikatamong Balen Bacolod, Honorable Eduardo Di Mandato, para kingamano ning pamananggap. King nagyuda po ding talasalpantaya at balayan ng Diyos, kaya tiking Balen Bacolod, matulay milang katanggapan, ding larawan ng Virgen de los Remedios, Santo Cristo del Perdón y Caridad at San Jose. Impamandalo, raking komunidad mi, walabunga na sana in kasalpantayanan mi. Pasiknangana kami, lugod, miging Diyos, at kaparang tao, at ibayo na kami, kapanawan, kimpanyatang ning kayarian, na busal tamo. Talakat tamo pungani, idalit tayo at pangadyan, yung panalayan, at para nakikatamo ng Ginoong Jesus.
Manalangin tamo. O Dios, sa ikpami, kagkalugmeng pialimbawanan mi ing banal na pamilya, ti Jesus, Maria, at Jose, at tulara miya sana kareng miya liwang kabanalan at king buklod ning lugod, amigari king pamilyara, baming ang pangaintuliran, magkamit king ablas, alanganga, pusal ning tulang magari, king kakarinan mo banwa, itiadon mi kaya kao Diyos, king kapamilatan ng Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyang pong magari kambe mo, king kametong aning banal na Espiritu, manggaman king alanganga. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo. At kaya ka antimo. Bendisyonan na kay ninyo sa mayapayang tuto, ingik pa, poing anak, poing banal na Espiritu. Amen. Sige. Letra tataka na. Buklat tamo po. Doon pong committee, apo po rin kaya dumi po karang di among dami po po among pakwata mong pong picture para po for documentation. Doon pong committee, permanent committee, apo po rin kayong kaya katamong volunteers, itatama po kingarap, kaya ba't po pwede tayo na pong mako, kaba pong din keti, manatili na para kang visa po. Kay ba't na po ng picture taking, naganap niya po in banal na misa.
Maya pabengi po kaya katamungan. Kaniti pong banalamisa, iabetala po karing kaya katamong panalangin. Ding kapatad tamong midadawon kapasalamatan. Lalong-lalo na ri Florentina Datu de Jesus and family. Dan Lopez and family. Jesse and Esther Vasquez and family. Yan pong kapatad tamong MDR RMO. Makanyan mo naman po ding MDR RMC, ding Police Bacolod, ding BFP, Honorable Eduardo Dimandato and family, Mr. and Mrs. Joel Manulit and family, Mr. and Mrs. Rio Villafania and family, Mel Achico and family, Lucy Danan, Angie Blanco and family, Honorable Marieta Vitog and family, Kapampangan Development Foundation, Joel Glores and Esteban, Arroyo and family, Evangelista family. Para po king kabawitan ng Naida Vasquez. Ipanalangin tala naman po ding special intentions dari Remedios Davis, Veronica Jimenez, Lena Kunang, Mary Joy Lingad, May Senzon, Flores Senzon, Milyare family. Para po king malagwang kapaldanan dari Roman Giao Jr., Josefina Galang at Amiro Valentino de Vera. Ipanalangin tala naman po ding kaladwa dari Antonio at Roman Giao Sr., Alejandra Puri, Alice Miranda, Pascual and Angela Galura, Lino Segunda and Paz Datu, Eloy Sr. and Agnes Datu de Jesus, Florencio and Angelo Jan Jurado, Leopoldo Padua Cortez, Roberto Malate, Danny Reyes, Manuel and Nancy Rodriguez, Sonia Mercado Consunji, Maria Cristina Bacaltos, Jacqueline Fontanilla, Justina Estrada, Abelardo Vasquez, Norma, Jesus Reynante, Ernesto Manulit, Boy Achico, Maura Canlas Dalay, Pilar Rosario Alberto Sr. at Jr., Alan and Elena Romeo, Librada, Cesario at Conrado. Ngeni po, talakad tamo at abe-abe tayang ikanta ing dalit at pagkiyan. Thank you.
Pinagiling pa po ng Ina, po ng Diyos, Espiritu Santo, Amen. ang grasya ng ginutang sa Kristo, ang lugod ng Diyos, at ang pamakyagan ng Banal Espiritu, samantabi, manatili kay kayungan. At kaya ka antimuri. Kapatad, kaniting okasyon na iti, yung pamandalo na ning Birhen de los Remedios, Santo Cristo del Perdon, at i San Jose, king kaya katamong balen, Bakulod. Ito yung pawagay ni Ketang Minunata Milyari, Ketang panahon ng Bishop, Obispo Cesar Maguerero. Inumpisahan na iting krusada, uling maraguling kaguluan, laganaping kaguluan king Pampanga, patayan, gulo, social unrest, nedeng hukbalhap, magulo. At iti inisip ng paralan, bakanita, king pamandalo ni Birhen, manatili ang kapayapan, ang katimawan, ang pamikasundo. At tutupin naman ito, king krusadang iti, migbunga yung mga santing abagi, king kakatamong lalawigan, Pampanga. At itamo, saan tamo naman, kanining pamandalo to, king panyatangdag, king kakatamong balen, sana muna yung panalangin tamo, ing magwakas na, itudokhan na iting pandemya, iting COVID-19. Lalo na king kakatamong balen, king Bakulod, sana ala ng mayawa, ala ng may epektuan. Bakit mo naman, panalangin tao naman, king karilang pamandalo, lalong laganap, lalong sumulong, lalong kumalat, ing kasalpantayanan, kareng tao keti, lalo na retang makakilala king apong Gino, king ginutang sa Kristo. At siyempre pa, manalangin tamo naman ing pamikakalugod, pamisasan metong, pamisahap-sahapda, ding memalen, bang kanita magbungang kasaganaan, kapayapan, tula, grasya, ang magdalang saya kaya katamungan. Kapatad, ngayon datang kaya katang sarili, amin ang tamang kaya katamong pamagkulang king Ginoo at lauslub tamong sisyan at panggulutan yung kaya katamong kasalanan. Itamongan. Aminan ko, King Diyos, ang mapamakalulo, at kaya kayo kapatad, ing mi kasala kong bina, king pamisip, pamangamano, ampon pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap, asukat ko sanang dapat. Kasalanan kong mabayat. Ulinita, ipanikapuko, kang nuan amaryang kapilan mang Birhen, karing sablang anghel ampong banal, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo po, King Diyos, aginutamo. King Diyos, ipang may ipahing tutu, pakaluan na katamo, King pangpatawad na rin kasalanan tamo, idala na katasana, King Bielananga. Amen.
excelsis Deo. Kasalanan yato akaluluan mo kami. Manalangin tamo, o lubos payupaya at talanggang Diyos, binyeme inwa na Birhen Maria, ing maligayang indo ning anak mo, at timong metong asyas ning sikanan. Karang sablang mamaus king kasopana, king kabalatan ning pamamilatana, maging matibay kesana, king kasalpantayanan, matutugon king kapanayan, at mandatila king lugod. Iti adwan mi, king kawalatan ng Ginoong Kristo, anak mo,
Mabiat magari kambemo kami at mga bala Espiritu, Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Duklok tamo po at makiramdam karingamano ning Ginoo. Pamamasang iba't king mumunang libro ning kroniko. Iyaring David, pepayawos ng mitipon ing kabilugan na Israel. Karin Jerusalem, para king pamilipat king kaban ning Diyos. Ketang lugal asidya ng David para kaniti. David, inawos nila naman mitipon, ding palipi ng Aaron ang ponding Levitas. At ding Levitas, pisanan de ing kaban ng Diyos karing pingga. Antimo ing panabilin ng Moises, agpang kingamanong pisyag ning Ginoo kayo. Ilabas na kanitang David, karing pamuntok daring Levitas, ing tuldulang kantoris karing kamag-anak do. Alagdigan karing instrumentos, antimo, ring alpo, liro, at simbalos. Bang may kamakasaya, at masikan at pitigtigan. Linagdan makaprosesyon ing kaban ning Diyos, at binili re kilob ning tordang pepatalakad ng David para kaniti. At pesidawon lang ayin adalukan, at ayin ning kapayapan, king arapan ning Diyos. At iyay David, ayari nalang ginawon, ding ayin adalukan, at ayin ning kapayapan, benindisyonan na laring tao, king lagyo ning Ginoo. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos.
rin kakambilan ako, kilumning tuknang anak, king panauning dewa ka. Sa salikod na ako lalam ning mumungana, darayo na ko king panganib, at bibili na ko king mundo kamatas. Ika'y kasamaan mo, mamangligtas sa Diyos ko. 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 Talakad tamo po ban parangalan ing Maya Pabalita. Nuan laretang makiramdam king amanuning Dios. King amanuning Dios sa tutuparanda. Ingginuman ng tabiyo kaya kayo. At kaya ka antimurin. Pamipasya gibat king Maya Pabalita agpangkang San Lucas. Digaya kaya ka o Ginoo. Eme lambat, ginayak yay Maria at marapal yang minta king metong abalen, king kabunduka ning Judea. Mintaya king balen ng Zacarias at dinina ning Maya Payora si Elizabeth. Inyang dimdam ng Elizabeth, ing pamagmanano ng Maria, ginaloya ing anak king Atsana at Elizabeth, kitmuan king Espiritu, migsalita yang masikan. Mapalad ka karing sablang babae, at mapalad ya naman ning anak kami bait keka. Makanano kung pengayn tuliran, ing dalawa na ko ning imana ning kanakong Ginoo. Huling kabud dimdam ko ing kekang pamagmanano. Ginaloya ing anak ing atsan ko king tula. Mapalad ka. Uling paniwalan mo king balita na keka ning Ginoo mipaltuto.
ing maya pabalita ning Ginoo. Kapurian keka, O Kristo. Maya pasisilim po kay kayungan. Kambeda po rin nga be pong pari, kini pong kareng parokyanan ning Balen Bacolod, iya pong Ariel, timpong rektor na ning Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes, ang po ing Paris priest na po ning San Isidro, Father Danny, kambeda po rin manong kulan tamo, kay tiking Balen Bacolod, panimunanan ning kaya katamang malugod na Mayor de Mandato. Ing metong pong babawal da ngayon ning panahon na iti, yapin ning dadalo. Bakit? Kasi ati tapat king community quarantine. Kaya masakit ngayon ing dadalo. Agyang kamag-anak me, agyang kapamilya me, agyang kakaluguran me. Ating ko pong kakilala, na eka kabisu-bisong milog kimbalena. Dapat po atang log kimbalen na mag-alcohol ka, magputbat ka, at dumalang kapaketang kule, blue, asulu. Milog ka mo kingkeyang bale. Kasakit po, ing dadalo. Pero ngini, tamo, dinalo ya kay katamo, ing Birhen Maria, kambena, ning kayanganak, ing Santo Cristo del Perdon, ampo San Jose. Nandin pong lulubya, ining krusada, rening imahin areti, sabi ko, king Bacolor talaga nga ako kakaiba. Bakit kakaiba? Kasi ing Birhen Maria, dinalo ya kay katamong mitmong kapagkumbaban. Bakit po dinalo yang mitmong kapagkumbaban? Uling pong yang papalubde keti, talagang bebade, king semento ing imahin, ere bubuat. Sabi ko po ka nga pong Dani, yapiniting ing literal busbus karayom nga ako. Uling pong king pong Jerusalem atin lang ausan eye of the needle at itapumi atong yang pasbulungob karin king Jerusalem na dapat ika magbabaka nga ako. Kaya atin yang sasabihan kay katamo ing pamagdalo daning Birhen iti na maging mapagkumbaba tamo. Uling iti ing pakit na kay katamo, kalub na kay tiking kay katamong pisamban. Kay katamo pong Pilipi, kay katamo pong Kapampangan. Atin tamong particular term nagagamitan king pamagdalo. Siguro dakal po kay katamo keti na iti akalingwanda na. O dakal ka rin kaya nakan ngeni, na iti eda na po gagamitan. Palagayo po na itang amanong aita. Lumpong king English visitation nga tamo, king Tagalog, pagbibisita, kaya katang Kapampangan natin itang particular term. Baliw po na itang particular term ay ta. Manapa. Daramdaman niya pa po itang salitang manapa. Kapilang tamo po manapa. Manapa tamo, pota pong balu tamo ating pamangailangan. Balu tamo nga pa tamo masakit ya. O kaya balu tamo, ining apa tamo ating yang marugula problema. At pota pong sabihan tamong manapa, kakabud dadalo. Noon po siyang manapa ka, ating kayabe masabal. Ating kayabe malasakit.
Kaya kaniti ke puwa kakit, ining krusada nga iti, impanyatang na, ning Birhen de los Remedios, kambe ning Santo Cristo del Perdon, ampoy San Jose, eya dadalo ke katamo, nune ila manapala. Nang pekarandaman tayo kaya katang Ebanghelyo ngeni. Yapin niya po ing Ebanghelyo ning pamagdalo na ning Birhen Maria king kayang pinsan Elizabeth. Nung lawen taya at pag-aralan tayang masalese, iti pong Ebanghelyo nga iti, akit tamo iya dinalo. Bakit? Kasi nung dinalo yamo, mintaya ka rin, may kipagkumustahan niya, o kaya may kipag-istoryaya, ne? At kay ba't may ako, ne? Ali, nune, nga na ning kekatang Ebanghelyo, may natili ka rin king 3 bulan. Sinopa ni ing pinsanang Elizabeth at kanita iya minuli ni ngana. Kasanting na po nining ugali ng Maria. Iti kalupa nining ugali tang kapampangan. Etamo mo kabuddadalo, nune manapatamo at potang manapatamo, papakit tayong kekatamong malasakit. Papakit tamo itang kekatamong masabal. Kaya sabi ko, agyang panawuning pandemya, agyang itamo at itapa king panawuning community quarantine. Bawal ing dadalo. Bakit yung Birhen Maria? Ngayon panahon na iti, kanitaya dadalo. Uling papakit na itang masanti nga pamanugali tamo na manapaya ke katamo. Balo na ning Diyos, ing dadalanan tangini. Balo na, nung nano ing kabilyan tangini. Ngayon panawuning pandemya nga iti, panawuning COVID-19, dakal pong mangisnawang saldak at sasabihan da, Ginoo, kapilan mapupusini. Ginoo, kapilan mayari iti. Itingan po yung kikatang sainsing eh. Pero, agyang iting kikatang sainsing, lawen tamo yung konsolasyon o consolation na bibigyan na kikatamo ng Diyos. Na kikatang kapampangan, alayang patugot, padalanay kikatamo yung kayang ima. Bilang metong amalinga pa ima, bilang metong amalugud ay ima, bilang metong aymang ating masabal, apa nakatangi ni? At itamo po, isang singtake nung nanuman, ing dadalanan tamo po ngeni. Kingkakatang Ebanghelyo, anya pong inapane, ning Birhen Maria yung pinsanang Elizabeth, tandanan tamo po yung kabilyan ng Elizabeth kay ni Matwani. Mamagkasakit ne, kasakit siguro yung mga nene, di kayo pong imakiti. Mas masakit yung mga ni 80 anyos na ka, kinuko kasakit tatay tani. Balo na ning Birhen Maria, yung kabilyan ng pinsana, anyang ikit niya mo yung kayang pinsan, nang milyari, linundag neking tula, ing lamaning kayang at siyan. King kayang kabilyan bilang metong matuwang may buktot. Ketang kayang ketwan na mamagkasakit siya at ting may napakaya na memyet tula kaya at iti ing Birhen Maria at itamo po ngeni makanyan mo naman ing kekatang kabilyan at iyo inginduta mo. At induta mo, eya mo, dadalo kaya katamo. Nune, ayn tinsyana, ing kabilyan tamo. Ayn tinsyana, ing dadalanan tamo. At itangan sana maklista mo po kaya. At ing kakatamo maklis kaya, na sana sopa nakatamo. Nung nanuman, ing dadalanan tamo po, dadalanan tangin, uling ya, at yuketi, eya mo dadalo. Nune, manapaya kay katamo.
Talakad tamo po. Ing mga na Birhen Maria, ingasyas ning kasalpantayanan, ang tabayanan na katamo, king dalan papunta king anak na, manalangin tamo, bangayapusan tamo naman sana, ing kasalpantayanan, kapanayan ang panglugod, ape pakit na, at nga tamo pong manalangin, Ginoo, pasiknangan mo, ing kasalpantayanan mi. Itangan po. Ginoo, pasiknangan mo, ing kasalpantayanan mi. Papanatilyan mo la sana, king pamanampun ning Nuana Birhen Maria, ing banal na Papa Francisco, i Florentino ing obispo mi, ding sablang obispo, pari, ampon diakono, at ding sablang susuyo king banal na kapulungan mo, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pasiknangan mo, ing kasalpantayanan mi. Maging pigagab na sana, ding mamuntukan mi king gobyerno, ing katapatan, ampon katutuan, asimpanda karing memalen, lalo na karing pakakalulok, at magkakasakit, pauli na ning pandemya, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pasiknangan mo, ing kasalpantayanan mi. Ayapusan taya sana, ing katapatan ng Maria, ing tala ning pamipalaganap, king maya pabalita, banapasyag tamo, kapamilatan ning pamibiyabiyat tamo, ing kasalpantayanan, at inggap tamo, karing pipumpunan tamo, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pasiknangan mo, ing kasalpantayanan mi. Manakit la sanang kapasnawan ding pakakalulu, karatunan ding malilili, kapaldanan ding masakit, at kapayapan ng kanawan ding maliligalig. Kapamilatan ning pamipatututa mo, king amanod dapat, king maya pabalita, ning kasalpantayanan, kapanayan, ampon lugod, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pasiknangan mo, ing kasalpantayanan mi. Sa gananalasana ning Nuana Birhen Maria, at San Jose, kambening anak ra, king maligayang kayarganing igpa, ting sablang mayangubi, tabong kakaluguran, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pasiknangan mo, ing kasalpantayanan mi. Manalangin tamo, Ginoong Jesus, ing Birhen Maria ng Indumo, yung pialimbawanan mi, king pamanukikika, apakipusan mi sana, ing pepakit ng tetagan, king kasalpantayanan, kapanayan at lugod, ban apagsilbianda ka, at ning kaparaming tao, at imoing giwana, kaya kabanan ng biyena. Itiatuan mi, king kabalatan ng Kristong, Ginumi. Amen.
Talakad tamo po. Malay kapatid, man kaya katamong daon, matay pa parang Diyos pang may payang totoo. Tangkapane sana ning Ginoo iting daon karinggamat mo. Ki kapuriam po ni kaligaya ning lagyo na. Ki kasaplala tamot ning mabilog ng banal akapulungan. Manalangin tamo, Ginoo lubos may payang igpa, king sala ning kasalpantayanan, king kabalatanan ning pamamilatan ning malugod na indo ning talapagligtas. Dingay ng pon panalangin mi, papantilyan na kami sanang matatag king kasalpantayanan, at sasawa king pamaglugod. Itiyaduan mi, king balatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo, At kaya ka antimurin, iyatasyo ring pusoyo. makatas na laking Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos sa ginutamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tuneping karapat dapat at matulid, sukat at makabos, impurin dakat pasalamatan, kapilan man at luman ka rin, para ka ring dakala, kapag mulanan ning lugod. Ampon grasya tigtug ning mga nakang lugod mo, King Nuana Birhen Maria. Piyapatilyan meng meritnan, King mansyana ning kasalanan amana, at King kasiran ning kutkutan. Musigan king kayang pangabirhen, meging karampatan yang sanktuaryo, iba't no ka rin yamibait ing Kristo, manmipla ning bansa, at esposo ning banala kapulungan. Mediluya king ligaya na ning anak mo, saslagiya ing balayan mo, at timong metong atala king kapayapan, ampon metong asyas ning kasalpantayanan, king epa mapupus atula, mi king king yato, kakablas ming dalit ning tinganghel ning banwa, alang kabang pupuryan dakat pupugayang king kekang ligaya at ngaming magkanta. Ikapining banaloig pa, ikang sibo ni sablang kabanalan, ulitay ipanagapumi, itugtugming espiritu mo at mong titi pangambon karetingain, ban pabanalanala at para kakami gawa na lang katawan at daya ning ginuming Esukristo. At andanan mi pa, kanitambingin mi pa kanyayaya at bayo na ko sa lugdinaw ning biyena, kimpamaylas at kamatayan, kinwani ing tinape, pasalamata na ka at pinuri, piraso na yung tinapi, at dinumang ni at binyene ka rin kayong disipulos at ngana. Kananya iti kungan iting tinapi, uling iti yung kanakong katawan, amidawon para kaya kayo.
Mayaman ba kabanding apunan, kinuha ng kalis, pasabayan ng pasalamatan at pinuri, dinuwang ni ing kalis karing kayong disipulo at ngana. Kuanan niya iti kongan at binamko kaniti, iti yung kalis ng kanakong daya, ing daya ng bayo talanggang tipan, amot bidawon para kayo paripatawad ng kasalanan. Daptan niyo iti, anting kabigaganakan kanako. Matulat na yung pasyag, imister ng kakatamo sa pantayanan. Inyang yan, ganakan mi, o makalulong ikpa, ikamatay pang sumimibiyan ng anak mo, daraming tinapin ng birengkalis ng kaligtasan. Laing pasalamatan kaya ka, ikapapadyan mo kaming taladarapan mo ba sumuyo kaya ka. Ikami nga sana may sulusulok taon dahil Kristo, di po na nakamit ng metong ng banal mong spiritu. Ganakan me uwig pa, ing banal kapulungan mo, ang makalaganap king meto yato. Baan mi ganap yasana king lugod, kambe ng Francisco ing papa mi, at Florentino ing obispo mi, ding sablang pari ang pondiakono, at ding sablang susuyo king kapulungan mo. Kanakan mula naman ting kapatad mi ang minuna ng pepaynawa king pihong kapanayan king pangasubling mebye idala mula at ding sablang miyangon na biye king pakalulo mo kitang masalang arapan mo pakalulo mo kami ngan gawon mi kamangan karapat dapat magkamit king belang angga bang kambe ning Wala Birhen Maria hinto ning Diyos kambe ng San Jose ing esposo na kambe ring wan mga apostol kambe ng San Fernando at kambering sablang banal, ang bibibigay kalugod-lugod kay ka, king kay kabaning panahon, apor yan ang pangapaligayan da ka, king kapamilatan ng Yesu Kristong kirang anak. King kawalatan ng Kristo, kambena at kaya, ikpang maypayang tutu, kaong Espiritong banal, pupurindakat parangalan, manggaman king ngalanangga. Abebe tayo ngayon ng pangadyan, ng panalangin tiro na kaya katamo, ng ginutang sa Kristo.
Ikamos mo kami o ginog sa blang marok. Malun mong ipagkalob ing kapayapan king panahon mi. Banking kasopan ing kaya pakalulu. Itawawa ka parati king pamalipan ing kasalanan. Bikabyos kami ing alang kasasagkulan king sablang kaligaligan. Kabang panami ang pagsadyan ing panatang sa Kristo ang kaya kaming talapangabos. Uling kay kaying kayarian at ing kayupayan, ang puning ligaya, manggaman king alanganga. O Diyos ay pa, ing ginumi sa Kristo, sinabi ka rin kaya ka-apostoles, ing kapaypan ko lang kung kaya kayo, ing kapaypan ko mabiyab kaya kayo. E mo sana babalikdan ng kasalanan mi. Doon pansinan mo, ing kasalpantiyanan ng banala, kapulungan mo. At pamayapan mi ang pisan metong mi, agpangkikiyakang kaburian. Iga mabiyat magari, manggaman king alananga. Amen. Ing lugod, kapaypan ng Ginoo, isang mantabi, managtili kaya kayungan. At kaya ka antimurin. Ibiyetaya, ikablastaya, ing lugod, at kapaypan ng Ginoo, karing kaya beta mo. Kapayapan kapatad. Kapatad, o aning ginutaw sa Kristo, ikaw na rin Diyos, amidang king kayang biye, para king kakatang kaligtasan. Noon tamang mayaw sa pasinmetong kayang balalapunan. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka. Dapat yan kasnay nga mano mo, kumayap na ako. Ning kataon nagdaya, ning ginutaw sa Kristo, yuli nakatamo, idala nakatamo, king biyalananga. Amen.
Palakad tamo po. Manalangin tamo, o Ginoong Diyos, amamantabi king banal ang kapulungan mo, karing may liwang paralan, pasalamatan da ka paraking sakramentong kay pagpipamong tinggap. Layon manalangin kami ning sawp ning Nona Birhen Maria, man maging tuto kami, king kasalpantayanan mi, keti king yato. Kanita, tamasan mi ing pamangangal, king ligay mo banwa. Itiadwan mi, king kawalatan ng Kristong ginumi. Amen. Ngani po, ganapan tamo po, impamagdaon tamong bulaklak, kareng kaya katamo pong malaymahin. Ding kaya katamo pong Damas de Caridad, magdaon la pong bulaklak, king kaya katamo pong Nuana Birhen, ding kaya katamo pong Caballeros, kang Santo Cristo del Perdon, at ding kaya katamo pong committee, magdaon lang bulaklak kang San Jose.
wigdaon, din kakatamong damas, kabalyeros at committee, magyari na pong mag-offer, bulaklak din madla. Magsabi kaya pong mayap, after the final blessing, tana po isundin kay katamong pamag offer bulaklak. Kaya po, after kaya na po, after Asherets, paluklok ang tala po rin tao. Okay po. Paluklok ang tala pa mo po. After the kaya na mo po, after the mass. Pasalamat kami po kareng ng tabi, kiniti pong panyatang ni Birhen de los Remedios, Santo Cristo del Perdon, ampo po ing San Jose, ang beda po rin pari, king kakatamo pong Balen Bacolod, i Father Ariel, Father Danny, ang po kakatamo pong Mamuntukan, king kakatamo pong Balen Bacolor, ni Mayor Diman, at ikayong ampo na Chuketi, rin kakatamong committees, ding CPC, Foreign PPC, tamo po, na lang patugot may gobra para kaniti po. Nakalasalamat po, 1 week tapang magobra, hangga pa pong Monday. So, sa pong ngeni, hangga po king tutuking Lunes, ating pong activities, karen pong kikatamo pong parokya. Ne? Lawenta na lang mo po rin activities, karen pong kikatamo pong King Lual, kaya pong schedule pa activities tao. Thank you very much po kay kayo. Talakata mo po para king final blessing. Ito ko nila, ribuntukyo at manigapog imedisyon ng Diyos. Ingig paring pakakalulu,
king kapaunatan ng lugod at pepakamala ning imana ning anak na. Bendisyonan na kayo king kabulasan ning kaisipan ng puan katawan. Amen. Yeso Kristo ang nabunga ning sepupunan ng Maria, igani na kayo karing birtud, agyawa na kayong lalong kalugod-lugod kaya. Amen. Ing banal na Espiritu, aking upaya na lilungani ing banal na Birhen, at pigkalaman na kayong tula ampon kapayapan, makapibibiya kayo, antimong metong king kaisipan, ampon puso, king pamilya, ning banal na kapulungan. Amen. Bendisyonan na kay Diyos pang may paing tuto, ingig pa, inganap, at Espiritu Santo. Amen. Ing banal na Eucharistia at daon tani, may tamong masaya, manigapo, king saop na ning Birhen at kasalpantayan ng karing Sagrada Pamilya. Salamat, King Diyos. King Diyos. At ang tama po, picture taking, ready pong Damas de Caridad, ang Popo Santo Cristo del Perdon. Unala po, rin pong Damas de Caridad. Tapos po rin kabalyeros. Tapos po ito mayroon yung katamong committee. Okay po. Muna lang ang kapitsin po ng damas. Tapos po rin yung katamong kabalyeros. Tapos po rin yung katamong committee. Pakiasista mo po. Pakiasis po rin tayo po. Asarats po delega po rin aliwang tao. Muna na po rin damas, mga ba po rin kabalyeros, tapos po rin comedy. Dakal pong salamat. Tutukila po rin kabalyeros po. Tapos po rin comedy po. Dakala salamat. Kareta pa pong bisang mag-offer bulaklak. Di nando ko pong oras po. Tapo, pariyan tapa mo po yung photo off. Kabalyeros po. Di pong kabalyeros. Kabalyeros po. Tapos po rin committee po. Committee. Okay po. Next po rin katamong committee. Officials po. Nala po ang officials. Next po rin committee po, committee. Among email, picture po. Among email, okay po.
Ren pong committee po. Last po rin kaya committee. May mamantabi at magobra para king kikatamong dalo balen. Debong committee po, munta na po kayo ng harap. Kasi kilala na po riyamong. Sige po, munta na kayo po. Then committee po. Ang paborang haliwang iba't king haliwang baryo po. Munta na po kayo ng harap. Kenny po metong side, Kenny po right side, ito pong committee, munta na ko po Kenny. Rin kaya katama ka ng servers. No. Ay, servers. Kaya rin po rin flower offering, then yung pong youth tamu, mag-start na po yung healing rosary. Then na po mag-offer flowers, pwede tayo na po magsimula. Distancing pa mo rin po. Pasibayo po rin po mag-offer flowers. Pwede na ko pong pumila, Kenny. At kaya rin na po ng flower offering, then kikatama pong youth, magsimula na po yung kikatamong healing rosary. Thank you.